Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Abdal Kıraat 1. Eddersun Khamisu 5. savak. Khizanatun şkaf. Serirun sörü. Tenamu huktabcatat. Misvakun misvak. Musalla caynamaz. Hunake tigil cerde. Rodhatun kalidor cevulbası. Zal. Lahmun et. Khubzun nan. Ta'ala berikel. Yahfaz catta. Babun eşik. Birinci kırıkça oturuz. Ondan keyin tarkibini aytamiz. Aynan musalla caynamaz qayda. Hatil misvaka bergin misvaktı. Udkhilir rodhata kirgin kalidorga. Salimun yahfazud darsa. Salim jattab jatat savaqtı. Yahfazid darsa jattagın savaqtı. Haza babun bul eşik. May yahfazud darsa kim jattab jatat savaqtı. Karimun karim. El veladu yanamu ala sariri. Bala uqtab jatat sörünün üstünde. Mahmudun yakulul hubza. Mahmud jep jatat nandı. Kulil lahma jegin etti. Aynal misvaku. Misvak qayda. Hunaka ala mektebil muallimi. Tegil jerde muallimdin partasının üstünde. Yahfazid derse. Jattagın savaqtı. Ta'ala huna. Kelgin bul jerge. Muhammedun yakulul lahma. Muhammed jep jatat etti. Hatil mibrata. Bergin makini. Aynal kurrosu. Depter qayda. Hunaka ala maq'adit tilmizi. Tegil jerde okuçunun partasının üstünde. El kitabu fil khizanati. Kitap şkaftın içinde. Şkafta. Salimun yaşrabu şaya. Salim içip jatar çaydı. Men fil beyti. Kim üydögü? Josu üydün içindeki. Men fil dari. Kim qorada? Kim qoranın içinde. İşrabil qahvata bis sukkari. İçkin kofeni şekerminen. Yemi tarkibini aytamiz. Ayna istifhamiye haber muqaddam. El-musalla mubtadai muakhar. Hati ism feil. Foil asnan tazamın mustatir jaşılgan. El-miswak maf'ulun bih. Udkhul amr feil. Foil asnan tazamın mustatir jaşılgan. El-radhata maf'ulun fih. Zarf makan bulucu. Salimun mubtada. Yahfazu cümleyi feile mahalan marfu mubtadaga haber. Yahfazu öz muzari feil. Foila aslında huwa zamir mustatir jaşırılgan. Huwa raci' salimga qaytat. Al qaytat mubtadasına desek de olur. Ad-darsa maf'ulun bih. Yahfaz amr feil. Foila aslında zamir mustatir jaşırılgan. Ad-darsa maf'ulun bih. Haza mubtada babun haber. Men istifhamiye mubtada. Yahfazu cümleyi feiliye mubtadaga haber. Yahfaz öz muzari feil. Foil aslında huwa zamir mustatir jaşırılgan. Huwa ait menga qaytat. Ad-darsa maf'ulun bih. Karimun mubtada bunun haberi hazf kılıngan. Men yahfazud derse kim jattab jatat savaqtsa Karim yahfazud derse Karim jattab jatat degan. Bu jaqda haberi hazf kılıngan. El veladu yanamu ala sariri. El veladu mubtada yanamu cümleyi fiiliye mubtada haber. Yanamu öz muzari fiil. Foilasına hu zamir mustatir jaşılgan al qaydat veladqa javob bolsa mubtada dese bolat. Ala jar as-sariri majrur jar majrur mutaalliq yanamu fiiline baylanat. Mahmudun mubtada ya'kulu cümleyi fiiliye mubtada haber ya'kulu öz muzari fiil. Foilasına hu zamir mustatir jaşılgan ve raci'an mahmudun qaytat. El-khubza maf'ulun bih. El-khubza maf'ulun bih. Kul amr fiil foili aslında anta zamir mustatir jaşılgan. El-lahma maf'ulun bih. Ayna istifhamiye haber muqaddam. El-misvaku mubtadai muakhar. Hunaka zarf makan. Bul taqdirdağı kanaga zarf boltat. Ala jar maktabi majrur. Maktabi muzaf al-muallimi muzaf ilayh. Muzafin ilayh birigib jarga majrur, jar majrur mutaalliq taqdirdağı kanaga. Yahfaz amr fiil foili aslında anta zamir mustatir jaşılgan. Ad-darsa maf'ulun bih. Ta'ala ism fiil foili aslında anta zamir mustatir jaşılgan. Huna zarf makan. Fulun fih desek. Muhammedun mubtada ya'kulu cümleyi fiiliye mubtada haber ya'kulu öz muzari fiil. Foil aslında huwa zamir mustatir jaşlan huwa raci' Muhammed qaytat. El-lahma maf'ulun bih. Hati ism fiil foil aslında zamir mustatir jaşlan el-mibrata maf'ulun bih. Ayna istifhamiye haber muqaddam el-kurras mubtada'i muakhar. Hunaka ismi işara lil qarib. Bul taqdirdağı kanaga zarf makan. Kanadan ala jar maqadi majrur. Jar majrur mutaalliq taqdirdağı kanaga bolat. Maqad öz muzaf at-tilmiz muzafun ilayh. El-kitabu mubtada fi jar
El-xizanatu majrur. Jar majrur mutaalliq taqdirdagi kana bo'lib turib mubtadaga xabar bo'ladi. Salimun mubtada, yashrabu jumlai fe'liya mahalan marfu mubtada xabar, yashrabu muzari fe'l, oilasida huwa zamir mustatir jashilgan, huwa roji mubtadaga qaytadi. Ash-shay'a maf'ulun bih. Man istifhamiya mubtada. Fi jar al-bayt majrur jar majrur mutaalliq taqdirdagi kana bo'lib turib mubtadaning xabari, mahalan marfu mubtadaga xabar bo'ladi. Man istifhamiya mahalan marfu mubtada. Fi jar ad-dari majrur jar majrur taqdirdagi kana olib turib mubtadaga xabar bo'ladi. Bular mahalliy. Yo'qotang negizim noshul raf abalında kelbesi lafzi raf abalında kelbesi bularga mahalliy yarab bergan yaxshi. Masalan, man dag'in mamni ismlardan bo'lgan uchun man istifhamiya mahalan marfu mubtada bo'ladi. Shu boshqa uyda da shunday jillar o'tdi, alarda aytmay qoldik. Shunday tarkib aytsanızlar yaxshi. Fi jar ad-dari majrur bo'lib, bularga taqdirdagi kana olib, bularga kana fi-dari mahalan marfu bularga xabar. İşrab emr fe'l foil aslında anta zaman mustatir jarşılgan al qahvata maf'ulun bih bi jar as-sukkari majrur jar majrur mutaalliq işrab fe'lini baylanadi. Alhamdulillah mana bugun 5-sabaqning oxiri.